Bafana bakithi ziyangena iphume iPirates bafowethu i-target abadlali ababili osekuvelile impela ukuthi yabafuna uDithejane bese kuba uDijong. Ngingakabazi ke abanye mhlambe sebathagethile kodwa ukuvelayo nje ukuthi bathagethile uDithejane noDijong impela bafowethu. uDijong uzokhumbula ukuthi kwamele asayine kuleli windi la ngoSeptember elavalwa ngoSeptember kodwa ke isitelizi sakhala ngokuthi asinawo umuntu azomreplace uDijong uma simdayisela iPirates. Wasekukhulunywa ke ukuthi indaba yangoJanuary ke na uDijong imisela ngizodlalela iPirates so ama-personal terms ngeke kuze kube inkinga. Isitelizi is just a matter ukuthi sithole i-chance yokuthi simreplace uDijong bese siyamdayisa-ke simdayisele iPirates ngoba namfana uyimisela ngizodlalela i-team enkulu bafowethu. uDithejane ke bafowethu there is no official contact or communication between iTS Galaxy nePirates, but umfana naye is willing ukuthi angadlala iPirates since wake wakuveza uGoli ukuthi wakhule supporter wona iPirates umfana. So ke ukwi-wish list yePirates impela i-wish list sibonakalile for iwindi la ngoJanuary bafowethu. Basiphuthuzeleke bafowethu ukwi-wish list impela yePirates ingenzeka impela simbone vuka lapha kwibhakane uDithejane. Uzokhumbula ukuthi vele kwiPirates ama-winger awu-4 AS4 ibuye iconvertwe iswe lapha kuNedbank okusibelebele. So ama-winger nje awePirates uMfukeng, u-Aphollis bese kuba uMoremi. So ke ingenzeka impela umfana simbone vuka lapha na kwiPirates impela ngoJanuary uma ngabuyisanga intwana lezi ezingemaloni bafowethu umshophu.